Say less, keep it simple. Say less, keep it simple. Nakilala ka ba akon? Have you met me? Ako ba yung tipo nga na-learn from mistakes? Lul! Ano itong ending yung video? Kulang ka energy. Kulang na lang mag-talk ka. Pwede! So ganun dapat. That's all! Thank you for watching! Have a nice day! Till next time! So ganito mga YouTuber na tao. Super Saiyan mode ba? Sabay magreklamo yung mga neighbors. Time check kita guys, 8:44 AM. Mamata ko pala. Waray pakarigo. Ito importante. Hindi naman ka muna baho ako through YouTube. May man send detector at internet. Importante ba ito? Mas importante, matikangan ko yun ni Dayon. Holy shit, na-perde in box. What the heck? Pasensya na kanina. 2 AM natapos mag-upload. Asya medyo low energy na itong tao. Top goal yan na matapos kita by 1 AM. Para may ada improvement. Watch out, future me. I'm talking to you. Yan na, titigang ko na pamara in files. Bibingon ko niyo yung vote sa messenger. Check back later. Time check kita, 5:31 PM. Tapos ko na ma-edit ang intro. Tapos nagyapak karigo tas kaon. Yay! Nakita kami kanina nakbugtuan Lakers versus Blazers na match up. Pero for the sake of video, kunwari waray pa magtikangan mga mulay. Kunwari lang naman. Hello guys and welcome back to our program. Quick recap that scoreboard leaders. El Rambo nangunguna with 4 points. John Carl with 3. Me and Dave with 2 points each. Meada naton mga welcome edition na atong programa. Hit Dexter, ang aton one-time collaborator din niya channel. Ngayon ni Lawrence. Asya din mga picks sa naton mga contestant for today's game. Kung Dave, pinili niya ang Bucks, Heat, Rockets, ng Blazers. Ako naman, pinili ko ang Bucks, Heat, Thunders, ng Blazers. Get it? Parang queen. And what's this? Paprewan picks ni John Carl, El Rambo, Lawrence, tas Dexter. What are the odds mga kaibigan? So ang pinili nila is Bucks, Heat, Thunders, and Lakers. Di po ini scripted mga kaibigan. Papriyo talaga nila mga pinili. Bucks, Heat, Thunders, and Lakers. Pula tuntaan na yan results and games. Bago natin anera choices. We will be right back after the games. And we're back! Adi po ang mga winning teams today. Magic, Heat, Rockets, tas Blazers. Very historic mga kasangkayan. Doa nga 8-seeded teams ang naka-upset in first seed team. Kumita ka mo ito kan Lebron? Doa nga free throws. Sunod-sunod. Mintis. Don't do that, Skip. Don't do that. Pagkatapos ito yan, nakitaan liwat natin ang mga updated scores. Dave got 3 points. Ako nakakuha ko 2 points. Tapos si John Carl, Dexter, tas Ramin, 1 point. Pati Lore. Asya naman na din at updated nga scoreboard. Nangunguna with 5 points each. Dave nga Ramin. Rambo nga yan. Puta, bulok man ako. Rambo, otro. So kita naman natin yan ang total scoreboard para duwang adlaw. Nangunguna with 5 points each. Dave Nanramin. Kami ni John Carl, 4 points. Tapos ang mga bagong umapi, Lawrence and Dexter with 1 point. Very exciting development mga kaibigan. So for tomorrow's games, asya din akong picks. Raptors, Nuggets, 76ers, tas Mavs. Comment down below ito yung mga napili ng magdadaog. Bisan hino pwede umapi. Mas maupay umapi yan ang first round pa kay more chances makakuha 1 points kay 4 games per day. And that's all the time we have for now. See you tomorrow. Bye! Time check, 11 PM. Tinapos ko na lang pag-edit ang news kay baga naabat na akin piraw.
Tas para mabit ko na 1 AM goal. Magsasalin na lang bala para buwas. Marathon man ini, there is sprint. Asya anay, if you want to join me in this journey, padayon lapag kita, tas pagsuporta ta content. Damo nga salamat. Makaturugan na ako. That's all! Thank you for watching! Have a nice day! Till next time! Waray ko pa outro. Bye!